Najteže mi je s djetetom od 14-15 godina koje se bavi sportom dogovoriti termin. Dan tog djeteta izgleda brutalno. Ustaje, ide u školu, a nakon škole ga brzo neki od taksista, roditelji ili njihovi roditelji vode na dodatne treninge. Tamo radi ili kondiciju ili tehniku nekog sporta s posebnim trenerom 1 na 1. Nakon toga dolazi kući gdje je pod pritiskom učiti za školu i onda ide na svoj pravi timski trening. Taj trening će završiti već prilično kasno navečer i dijete će biti mrtvo umorno, ali opet mora završiti neke školske obaveze koje taj dan nije stiglo i onda ići na spavanje. Spavat će puno manje nego što to treba dijete njegove dobi i onda sutra opet isto. Imamo djecu koja žive pod većim stresom nego menadžeri na visokim pozicijama ili kirurzi. A sve zato jer mi razvijamo potencijal. Dok mozak djeteta treba igru i dokolicu za razvoj svojih potencijala, mi im pružamo nešto drugo, vojni drill. Kao roditelji jako se trudimo optimizirati i usavršiti. A pitanje je zašto? Jer reću ti što dobivamo iz toga. Ne dobivamo vrhunske sportaše, dobivamo frustrirane mlade ljude koji odustaju od sporta i koji su u lošem odnosu s roditeljima. Djeca su prije ulaska u odrasli sport već razbijena ozljedama i toliko psihološki zasićena svog sporta da nema šanse da ostvare karijeru. Nemoj dopustiti da te kao roditelja zavedu priče koje ćemo svi ponekad pročitati o nekom djetetu kojeg je roditelj strogo trenirao od najmanjih nogu i koje je uspjelo postati vrhunski sportaš. Na jedno takvo dijete dolaze deseci tisuća onih koji su frustrirani i sportom i razvojem i optimizacijom i svojim roditeljima. Takvo dijete će teže izrasti u zdravu osobu i neće imati dobar odnos s tobom kao roditeljem. Tvoje dijete se ne mora profesionalizirati u 6. razredu osnovne škole. To ne znači da neće učiti kako se ponaša pravi sportaš, kako se postaje odgovorno, kako se suočava s nelagodom, kako se ustraje kad ti ne ide. No, sve te vještine mogu se naučiti i bez vojnog drila, uz puno podrške. To je tvoja prvenstvena uloga kao roditelja. Tvoje dijete sportaš treba razvoj, a ne vrhunsku izvedbu. Razvoj je temelj vrhunske izvedbe kasnije u životu. Nemoj zamijeniti to dvoje. Nemoj izrabljivati svoje dijete pod krinkom razvoja.